Rich Hospital bemu kama te say na body nwi say so de nkwi bia fama ne ama ne pani bia akono pa hu bre ya untimi nka say oye kromfo ana say wo de nsemmoni bi besusu abrantie no wo fepa hu se ne wadwa ne ho na nyame abode entime kanfo na bemu Rich Hospital na paya ye da soro no so enenam hospital ho bosume nkunu akwantuo ya ma ye nemu a ebi kura ndidia onyem ho ndidia ti se 9 months wa wiansa wa tie aduane de abemu adie ye nimpa waje age pa se ono de nkola ya wo mo ye bosume mu yeendre ya akwa fresh babies no ya chuno Rich Hospital se wo wiawia nkola bi na nyankopon a onpa de money a nkola nso ya wo mo so boni bia nuam hu nti sesi a abrantie yen sefso ni mu a ye de na ma aban bi na be wi aba e wo Rich Hospital na eba no abeli obi ba na o ma che no small boy very young guy handsome guy no be wi aba no oh and then Sunday someone that can't so one but say you me ya TikTok what be we aba a very handsome guy Sesia no oman no nemu aye din ana se den na ekoso amrantie no ye fum sikantam sa de ne nguase enso ebre ya still 90 munti ase na munda na mpa adwuma ye we dia no odin ekwe ntwani makra